Dagos sa tinurong ni Kapitan Loreto Laureta, ken naging pulis si Municipal Cemetery, idi barangay Bangbangar, Bangkit Abra, kalpasan na report ti may paruan ni Ruar Lungon. Idi parang beripikada, nakita na ito itinagbayatan ng idi pansyon, idi likod na tenga pa sa ti Campo Santo. Mapapati nagsukatan lang da ito'y, ken posible na yakar di tultulang, manipo di tilungon. Kaya mo kung nakadata sir ka nagsukatan lang handa nga tinubtob nga talagang ako hinuwar nagsukatan ta awmo ti tultulang kada kana sa amin in sublida mo la ti tultulang na dati lungon iso timbati dan ta handa mabaling nga subli sir ta plate mo data. Pinasingkatan ti Kapitan, nga awan ti makita na senyales sa nirwar tinungon, tapnon takawan. Sumagmanometro lang met ti kadayuna, inpakita pa ni Manong Arsenio dagiti makikita dualungon nga si dagiti balayda. Paderlaing ang tinagbetan da kadakwada. Dapat kumaser ket may pa ni kung aming dagitoy mapagbasutan ba. Tapno nasisya mo ilang nga kitain kung kinadalos ko sir. Dede mo pagitam kanyami, nabayag detan sir. Nabayag siguro ratan sir mga Years, idinapansing ko nga ratahan. Mga 6 months siguro. Kuna ti barangay chairman, kasapulan may kali di nirwar alungon, akas si ti mararami di naglabas. Kaya no dagiti protocol mo di sir luwag sukatan tatabla dagi ko ikabil mo nga ti side dito yan ti pansyong. Dato yan hanga mo mabalin ta plate mo sir. Buo mo nga lungon pala ang digi tulto lang nice uti nalada nga insublian ti Makikoordinar da iti lokal gobyerno para iti dako sa panakaksyon da ito'y, ken kinid daw na iti kadda ti regular na sepulturero iti Campo Santo. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.